Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Lakhain koira pon nilip constituency along APHLC pen 6 edol cherok tok amai kipadupon. Panti Kro polling station atum pen patir piponsi RNC aparman 6 edola puthak cherok tok chethan chimun amai kipaman pon. Labang so amai along APHLC Central Committee pen APHLC amai phu JI Kathar dun mei phu Rajesh Tiso lapen Kaprek Central along Klemra petatum chetong dun. Lapen nilip constituency arlo klembang phu youth wings amai phu akehai Divinson Bay lapen dun mei phu Ragon Thangcho women wings along klembang phiatumanta chetong dun lapen rongasar tum lapen ongdong arada tumpen chetong dun si mayardi pidun tar pasot hei phale montoibbo boli ase montoibbo pana thio bange tokpo moi uporukto mati jindalok dia eku apoti nai Kupo komadne a ingti lapen komadne amunda pasuhi dek titi lang dam tha sorkaria ma along le hala munda ta ba komadne a ingti ta bang apan pita me puke tok ji alang li akemeta aja kong ave abinongge so hiu ni songe lasi ne li photo state salam det si executive committee along place det la amat alam tu maning tipik lah CM atau anda aning oil pik lah enopik lo lah pula lapen batai sia bangke piloma ting lijan along hala garo tu marong ting lijan nang li tu me dak pang helu elor kom lo nomin tu marong ting lijan arong hala dak don suri alang roy hapu do kadi amat don suri alang la siang deng ping koi long ta pulo ladak e tribal along ri pulo aber lang namlo pulo tang te kunat na si tribal arong ri ki panong ma constitution pen ki pangdak mahadak tok la kasi Karbi Anglong ta phopono NC Hill ta phopono Bodoland ta phopono Tripura ta la tribal area podolo hadak ta phopono lason thak thak si Meghalaya long ta ke thomdu la pen Mizoram ta lason thak thak la sitame non ilitum cicini pame me det pena jo ilitum ke inglong asong bong si tum kai ta kacilang selet di kacarwo la puta reng ma tume tume carwo lo ke bang na pacarwo tu lasi ilitum bangke APHLC pena bangke aprangsi itu makemang lapen ilitum ajakong abang cicini pame nangji lasi ilitum cicini ne pulote hedi ho laheno tum kasiksa Ningkan phokep ke chok Karbi riso nimso klapen sertalin karjo amai ke bipon West Karbi Anglong men arong along ningkan phokep ke chok mate Golden Jubilee Karbi riso nimso club atum pen patir piponsi sertalin karjo amai ke bipon along adap por phai troxia por KRNC amai phu jitol rong hang pensi club lama pangjar pon la pena pithu karlita ngatuma phantami chekimo pon la sofi rat amai tami ingni ponsi rong atum pen chethan chimun pon anparta ovi kimiatum koson si rakia hormu pen kaching rai nangji ma hei hui chethan chimun pon ilitum aso sertalin katalon Golden Jubilee ini ilitum Karbi Riso Club menarong ini anikan arni nang lerolo kalau itu kan turun tahun ni turun part tu je itu kan katangrung he selain ke laso celebration laso katalon he apu thak ini ta isong lam nang pajai toy lasi kedet sitamet ni laso apu thak nang jai po club hormu itu ini lo club hormu popular pilu club kosan si itu lo nak dokok ma laswa club halatum aning keme halatum aning eklasa itu pen laswa hormu itu pernah establish kita masih alam itu lah establishment President Secretary mate hala so itu marong society tala so hormu nangji bo hormu itu pan club established pt kang 1971
alang itu bini la so fil lang bunai pilo bini an kan poket nang pegdang lo itu la so klub itu bini setang tang long lo ni sen Okereng Digholpani along ingdeng plikebra troksi Sri Sri Krishna Rak Puja Ketalon Ponalong Borkharani Bikhoya Chetongdun Nomati constituency ke parlo jasimet Okereng Digholpani along aning kanwangason thak sip peneng lethota Sri Sri Krishna Rak Puja Katalon Ponpado Ponsi Bangso Sri Krishna Rak Puja pening anke ingdeng plikebra troksi an lo ketalon pon Bangso ara ketalon ponji aphan mesian pen kepajun pon thekji aphan pura Nomati local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Singh Hiaphansi Rak Committee Ameipu Arpu Pekponsi Bangso Sri Krishna Rak along Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Singh Hipen Bor Iponsi Phaikuni ni Phaikri Sirkep Aningbe Asama Long Nong Nam Kache Thangklong Lam Arjan Cheparjana Bangphi Borkharani Bikhoya aphan Chopha Ponsi Bangso Sri Krishna Rak Puja Katalon Ponji aphan Bangpu Ponlu Bangso ingpu pondet penapi Sri Krishna Rak along Borkharani Bikhoya penta Gopini atumalong Gopini ke kansitame paklangdun এই সেগতে অক্ৰেং দীঘলপানী কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা মই সমূহ অসমবাসীলৈ শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ এই মহোৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙত মই আগতেও আহিছোঁ ইয়াৰে কাৰ্বি ফেষ্টিভেলত আহিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি মনত আছে এখন ছবি টিমুতে দাস হানছে ডাঙৰীয়াৰ মই এখন ছবি সেই ছবিখনত অভিনয় কৰিছিলোঁ ইয়াতে শ্বুটিং হৈছিলে কাৰ্বি আংলঙত আজি মই অক্ৰেং দীঘলপানী বৰনামঘৰত যি আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ ৰাসলীলাৰ অনুষ্ঠানত মই শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ মোক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিলে আজি ইয়াতে উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই সঁচাকৈ আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ কিয়নো এই অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনজাতিয়ে বাস কৰে আৰু এই যে অসমৰ ৰাসলীলাই কৃষ্ণ ৰাসলীলাই যে সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই নিয়ে তাৰ একেবাৰে উৎকৃষ্ট উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে এই অঞ্চলে আজি এই ৰাস মহোৎসৱত বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বুলি মই জানিবলৈ পাই সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছে অকণমান মই ইয়াৰ যিসকল গোপী আজি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব তেখেতসকলৰ লগত কণ্টেক্ট অকণমান নাছিল